Kasang New Trip National Youth Front Sudan Border Area. Apo kacing alam ubak kelang tong ni Presiden. Na kacing sengukiah lor kacing seniu palat ke surak wailai balad umpong. Hakar potari kunai tung arjar arpusau kala penlong ya kacing alang ki association kali kamai. Baper. Kentup ya kami kalaya commercial truck. And Driver Association Central Body. MCTO and DA. Southwest Mountain Ram Tourist Association. Southern Pair Tourist Association. Lauba Tourist Association. Kitrai bas kamai bat katukan ni kitrai kali private. Ubak kelang tong ni haba keren sekerat pasai kubor ulai tu. Bahadin kecingalang kaseng lem ki association baper da kawe kasur. Kelarai bakin sepenlong da public meeting hayo balad bat hamausen ram. Bat ulai tu ru. Bakaseng nang ni sekamatkan sepencur susu ikicingaki. Nada kasur karkam sengap ban penbah bat ban penhe ya kasurok. Nawai loy syedu umpong. Lomba jong ni ga sini nilio e ga ban penlong e kijing keduk lam apa den jongi na galeng jong lam jong ga HMF Southern Border Area bat ki ASEAN repair ki bukan thuk ki ASEAN truck bos ki ASEAN Taurus om takata ki pick up ru ki badon saudong jong gani ga area ki bukan thuk na du sau semper hadu hangti pot krok nungjri ngilio e bani kendu hagi kendu ka jongi ngilio e ban fliu jingmot bat ka ngilio ru ya ka jingi lamba jongi ga jingi kendu ka ladon ka resolution ka bang lishim bat ke resolution ka ba ngilio e ka ban shim ka dei ka wei bat kata kalong ban penlong ya ki public meeting agi artili ki jaka agi artili ki jakayo bat kata kadai apo balat bat apo mausun ram bat kabar ka resolution kalong ba ki jingi ki ba nangni shakmat ya kabakum kaseng kan seshim kijiki kibujur nakamta ban pun urlong bat kamtam ban pun semua sa sorkar nagleng jong ki ASEAN repair ki lapan pau ya kijing ai kiti kadyang kiti kamuan nakamta banginyo ya ka jing anut namta ka bakamian kabakta ya upait lang jong kani kadong kathan nadu ubarit hadu ubakra hadu bahe di kata gede kita di artili ki resolution di nagliang jongi kamde ba kandon tanggung gede ki kendu ba menta gin sadon susu ki kendu bat kata kalong ba gin seshim ya ki senjam ki ba tenge kumang la krisman nakamta ban pun urlong ya kini ki rawa ka jongi om ta kata nagliang jongi kaseng lapun kreru ya ki mumerdom ki bangin sayo ay ban led ban delegation sha ki bor ki bdepek na khamtam e yo minister jongka Wilbri Roads Kala commercial truck owner and driver association ni ya dan bentalang ka di meeting bi yo ni pat ki HMF tingin la ai ketiga yang ketiga mon bagi neron bentalang ni nakaliang jongka association ni i sisa kalarong ka pakhya ba shon hai ka ni ka surok mantala sanpho
tali kisnem kilaya ke surok kai ne bikum ju di trok ju niru ki don jing dawa na kapor sikapor niru nilai don ke jing ke kli bangin don benta ngin ai kanu ka support de balaki ya kanu ka benta ka bade syapang yang uri budget ngri nikoloi bendan rekat Nakaliang jongi kum ka truck owners Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association ngi ai ka jing kershan ka ba purai ya ka kani ka mat ka bala shim da ka HNYF jong kani ka time ti ka jing ai jing kershan jongi ya ka seng HNYF kamde na kanu ka benta nakaliang jongi kum ka ASEAN ngimdon ganta ka benta bongin persya sorkar henry kajing kersan kajungi kolong ba kadai namta kajing kta bat kajing wanra kajing bahan nam topai ba di namar ngi kajing syam jungi kum ki try trok kum kinoyalam jong kini ki trok association habas niu ke surok kan kta yopai ba namar ba ladangi kit bun ya kamar kataru kan sawanra kajing ya ki kali ki jungi bat kawanra kajing yopai ba ubadan sedikit han ba kasurok kalong kapas niu bat lada ngikit kendiat mo lada ngikit underload lada ngiwan kit seni gitan gini kamut ba ya ka baikit kamut ngi hapat penkiu tendang ila penkiu mangi kum kita ki try trok bat kinong ya trok ya ka baikit jingkit di jinun kam jingi pai ba seni bakut kan keta na ki pai ba bat ya ka ka ba kin hapsiu ya ka dor kin hapsiu ki pai ba ya kani ka wei kan sawan kan ra kajing nam to pai ba halor kani ka nongrim na kaliang ngajongi kum ka association ngiwan man kershan ya ka ka ba nakaliang jong ka kunhun HNF kala shim ya kani kaman bat nakaliang ngajong ngiru ngi hadin balada ngi lada ya kren bale ya tai ya thir sani bha bat ka seng HNF bat hoy hakini ki sngi balada nakaliang ki kali ki jongi ha pakikit jingkit ki la kit hapkit palatput lada ngimkit palatput kamut ba kan kanonra kajing yang ikum ki try kali namar ba ka jakaru kala jangai telada ngishim ya ka bai kali tang kendiat kamut kawan ra kajing ya ki kali ki jongi tenrai hadin bangila dep kajing alang bat kino alam jong ka HNF na kaliang jongi kum ka association ngala ya menjur nadu menta kasngi bagi kali jongi haba ki kit jingkit syakini ki jaka haba ka surok kadang sni gumne ngila ya rai ba nginum kit palat putsu ngin kit no ya kajing kit ka jongi ka bolong hapo ya ka ton ka bala abu da ka sorkar bat nakaliang ka jongi ru ngila kada ka mengirai kumni kawan ra kajing singan ya ndai tang surok ndai kawan ra kajing singan ya ki pajba ki bayat lengba ka ni kalenti